hanga ashemeire kusimwa eizoba nke. Museveni nagira ngo mugenzi Reverend Tibenda akaba ari omuntu w'omutano omukuretaho obusinge hamwe n'obumwe mu district ya Kibale Mpango omuha gw'2020 obuhabire hariho entaro z'enganda ahagati y'Abakiga hamwe n'Abanyoro. Museveni ashabira abatura obutabaganisa amataka gabo kandi yagaraka yashaba Abanya-Uganda okwejumbira mu nteekateeka za gavumenti. Ekikusooka yangamba siime omugenzi abo omulimo yakozire kurura Kibale the greater netekano ekyangambireko ekibagamba. Ekyakabiri yangamba mbagambe abantu ba Bunyoro abantu ba Kagadi tulekerawo kugabanyagabanya itaka nituliwo abaana land fragmentation angambireko ekigambe kakwakigambire kandi bunda amala speech ye tinategere byange. Nabanja ashabira abashija abashize emyaka 40 nokweyongera higuru kuguma barukukebeza ikokoro y'abashija nuko yabase kujanjabwa bucerikare. Muikale ni mugenda ni mwekebeza kama minister wa health obweyekebeza post kansa ekyali kara bakusobola kujulira tukubasaba oyine emyaka 4 whether you are who or who genda bakukebere ololenga oli kurungi osobola kwesanga watunga ekizo kandi obwire bukozire ki obwireyo. Eyo message yange eza president bayizimazire kwenda kubasiima abokweja muri bangi bati kusendekereza Reverend wa Bishop w'obuleebezi bwa Bunyoro Kitara Right Reverend Samuel Kahuma nagira ngo kanise ferirwe muntu obiya rukundo mu rumo gwe kandi abire nakora entunguka y'obuleebezi. Kandi banyakitagara baruhanga okwija kwanyu kubairwa kaiso obwa Reverend Dr. Tibenda okwali aboki abana na bwijukuru mukama abagumye kandi nokusaba kwawe nuko kubayira naitu nuko twaikara ntubasabire tufereibe muhereza mugenzi waitu inganjani yaitu very active in ministry omulokole owa timu owa revival atwamwira muno kutuma kandi tumwesiga ngo kitumuhaire arakikora abo kubabaire aina enkizo omubirimu enkuru okatandika ka service netandika saa 3 ibiri nekitweka aina kubaho ayikire mu polisi munu hariho amakanisa ekanisa yabungire abamunu mukimanyire yakayanja akavuga akagari yajyayo yasanga abachachi wede ni batakayizire yagenda aheru yaserekeyo yatandika kweye kanisa kwenda kubagambira Tibenda yarwaniraga abantu bona abayizire Bunyoro barayikarana batana abantu abasangwa nicyo kigambo kikozereki ekikire n'urutaro yakozereki yarwarumu ekibeta coexistence baitu president kiro kyaijo nkamugamba Reverend Tibenda afire yangamba nibura agenda kutukikire era president antwekere milioni 10 okusaba nzikwase abeka President ahireyo amazika ga miliyoni 10 okweraho kushendekereza omubiri gwa Reverend Tibenda mu businge. Omugenzi Reverend Tibenda yasiga abana bana abishiki 2 aboje 2 hamwe n'efakazi. Gashakwa Thomas Mwebazi.